بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala'a çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat, salamlarımızı aytkandan keyin hurmatly musulman bir toğandar, Allah subhanahu wa ta'ala ar biribizden niyetlerimizni tüzdesin. İman ihlaslarımızga Huday Taalam güç kuvvet versin. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın kudretinin belgisi, Allah Teala'nın bar ekenliginin belgisi, Allah Teala'nın calgız ekenliginin belgisi kaysı dese, silerdin öz cinsinglardan, adam balasından bolgon le adamlardan jubaylardı jarattık deydi. Emnege jüröktörüңөр tınçtık alış üçün, oşolor menen ömür boyu jaşaş üçün, silerdin oşa erkek ayaldı üylöntüp, ortoңorgo suyu salıp koyduk, ortoңorgo ıntımak salıp koyduk. Bul nerseler kimler üçün misal bolot? Akılların iştetkenleri üçün Allah Teala'nın bar bir ekenine misal nerseler uşular deydi. Hurmatly bir toğandar, bardığımızdan jaşoobuz bar, kıska jaşooga kelet ekenbiz. Bir toğandar, bul dünyaga kelet ekenbiz, 60-70 yıl, 80 yıl ömür jaşayt ekenbiz. Huday Taala kıjalatçılıklardan alыс kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahumma inni a'udu bika minel hammi vel hazan. O Allah'ım sağa jalınıp jalbaramın, meni kıjalatçılıktan sakta, meni kaygıdan sakta dep dua kılat ele. Bul Peygamberimizдің duası. Bardığımız jaşooda kıjalat jaşoodan jaşasın. Kıjalat jaşoodan Huday Taala saktagan bolsun. Azır meni emne kılıp ketet, kim gelip öldürüp ketet, kim gelip alıp barıp türmege kamap salat, kim meni şermendemdi çıkarıp internetke çıkarat, meni barsam, üyüme barsam uşunday tınçlık yok, meni kim gelip zulumduk kılat, men uşu üyüme bargan uçurlarda baldarıma jedirgengen anım yok degen abal uşunday kıjalatçılıktan, kaygıdan, je bolbosa eşigimde takıldatıp kim karızın surap kelet, kimdin astında kor bolam degen jaşoodon, korku jaşoolordan, kıjalatçılık jaşoolordan Allah Taalam bardığımızды alыс kılsın bir toğandar. Cuma günü oturup Allah Taala'dan şu Peygamberimiz kılgan dualardı biz dagı kılalı. Jaşoolorubuzda jakşı toylor bolsun, jaşoolorubuzda jakşılıktar bolsun. Adamdın jaşoosunda kançalagan jakşılıktar toylor bolat eken, adam nariste göröt. Adamlardan akika kılıp adamlardan dualayın dep toy kılat eken, adam üylüğü bolat, adam bir jakşılıkka jetet, bir maksatına jetet, adamlardan dua alıp koyulu degen bizden şariatыбызga da layık gelgen, bizden ata-bababızdan salt bolup kelatkan nerseler var. Oşo toylordun işlerinde hurmatlı bir toğan, Allah Taala'nın bir bar ekenin tanıtıp turgan toy kaysı dese, bul toy adamlardan iki jubaydın üylönüşü eken. Bir toğandar bunu Kur'an-ı Kerim'de azırkı okugan ayatta ayttık. Siler Allah Taala'nın bar bir ekenini bilgener gelse, Allah Taala'nın bar bir ekenine dalilemne iki adamdın ortasına Huday Taala suyu salıp, ıntımak salıp ökonun başın biriktirip koygonduk deydi. Oylop görölüçü, mına uşul jerde mına jaş balдар oturat. Balang sen nariste kesinde sağa bala, balang 18-20'dan çıkkandan keyin seni menen dele bala bolboy kalat. Özünçöle jürögü tınçtanbay ar jerge barıp jatıp barыбыздын bul kız bala olsun, erkek bala olsun. Özüne jürögü bir nerseni kağlay başlayt. Bir tınçtıktı. Kaçan bir jerge barıp turup bir menen üylөнгөн keste oşonda tınçıp göçö taptamayları toktop, ata-enesine kılgan jaman karakterleri toktop, adam degen bir jürögü tınçtanıp kalat. Gördüңüz, senin ata-babaң taanıbagan, sen hiçbir anı esepke albagan ele büröөнü
Алла Таала ушундай сүйүү салып коет экен. Ошого атага айтпаган сырын ошого айтып, эне менен бөлүшпөгөн сырын ошону менен бөлүшүп, ошого жаман турмуштун жакшылыгын, жамандыгын ошо менен бирге тартып жашап кеткен Алла Таала эки кишини алып келип туруп бири-бирине кошуп койгонун карасаңыздар, бул Алла Тааланын күчү экен. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн Аллах субханала ва таала бул дүйнөдө баарыбызга үй бүлө берип атабы, бала чака берип атабы, бардыгына шүгүр келтирели. Бирок ошо Аллах субханала ва таала өзүнүн бар бир экенин таанытып, ортоңорго сүйүү салып, ошонсуз жашай албай турган кылып, ошону алып келип туруп бири-бириңерге ушинтип чапташтырып туруп, болгон сырыңарды, болгон жашоодогу кыйынчылыкты, жашоодогу сүйүнүчтү чогуу тарттырып атабы, буну эмне деп коет? Муну усра, үй бүлө деп коет. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, үй бүлө кичинекей бир мамлекет деген. Бир мамлекет, мына бардыгыбыз ошо Кыргызстанда жашап атабыз. Кимибиз болбойлу, кайсы улут болбойлу, бардыгыбыздын укугубуз бир туугандар. Бирдей паспортты көтөрүп жүрөбүз, бирдей абадан дем алып атабыз. Бардыгыбыз Кудай сактасын, мына ушул жерде Алла Таала ыраазы болсун кээ бир инсандарга. Бизде 1-2 жыл мурун каргашалуу тети баткенде чек арабызды жарып кирди эле. Ушул жерде тынчтанбаган, тынчсызданбаган адам калган жок. Ушул жерде чуркап, адамдарга жардам топтоп, ошол жерге ыйлап, дуа кылып, ушул жерде үйүндө тынч жашай албай калды. Көрдүңүзбү, мамлекеттин кымбаттуулугу кандай турат? Бир аз чегераны жарып койгондо. Ошо сыяктуу урматтуу бир тууган, үй бүлөдөгү бул бир мамлекет, муну жөн эле мындай ойлонуп койбойлу. Бир кичикей мамлекет, ошону буздурбаш, ошонун үстүндө ошо аманатты кожоюндук кылып туруш ар бирибизге милдет экен. Кур'ани Каримде Алла Таала ар-rijālu qawwāmūna 'alan-nisā, эркек адамдарды, Кудайга шүгүрлөр болсун, силерди бизди эркек кылып жараттыр. Мына мечитте жума намазда жалаң эркектер отурат. Эркектерди аялдарга башчы кылып койгон дейт. Үй бүлөдө эркек башкарган үй бүлөдө азыркы заманда көрдүңүздөр, биздин ата-бабаларыбызда ушундай нерселер бар эле. Азыркы ооруларды бардыгыбыз айтышыбыз керек. Азыркы учурларда биздин ата-бабаларыбыз сенден, баласынан, аялынан сурабайт эле, мен үйгө конок алып келатам деп. Бир абетте өзүнө окшогон 2-3 кишини жетелеп алып келе берет эле. Үйдө ал тамак барбы, жокпу, үйүңдө даярбы, даяр эмеспи, аны ойлонбойт эле адам. Билебизби, аталарыбыз ошондой беле, муну моюнга алабызбы? Азыркы эркектер кандай болду? Азыркы эркектер ушу үйүнө 10 жолу суранып 11-синде макул болбой койду деп коюп атышат, көрдүңүздөр. 90% ошондойго өтүп алды. Урматтуу бир туугандар, бул нерседен эмнени айткыбыз келип атат? Биз ушундай материалист болуп, ушундай бир дүнүйөгө ушундай көңүл бурган сайын бардыгыбыз ушундай руханияттан, бардыгыбыз ушундай баалуулуктардан алыстап кетип атабыз. Эгер үй бүлөнү сактап калалы дей турган болсок, урматтуу бир туугандар, балдарыбызды жакшы тарбиялаганга өтөлү. Качан балдарыбызды дин менен тарбиялаганда, урматтуу бир тууган, дин менен тарбиялаганда анан бактылуу болот. Азыр адамдар ойлоп калды, бир жерге кызын күйөөгө бере турган болсо дагы ошонун байлыгын карап калган, акчаны санап калган, эмне үй экен деп калган. Туура, аны ата-эне болгондо карайт. Бирок эң негизги карай турган нерсе эмне экен? Эң негизги карай турган нерсе дин, урматтуу бир тууган. Эгер кызыңызды бир диндарга берсеңиз, сөзсүз мына мечитте жуманын күнүндө ушул жерде пайгамбар чыккан, ушу михраптар пайгамбарыбыздан мурас калган, минбарлар пайгамбардан мурас калган жерлер. Ушул жерде туруп айтарым, урматтуу бир туугандар, бир гана балдарыбыз бактылуу болот десек, балдарыбызды диндар кылганда, динге жакын кылганда анан бактылуу болот. Баланы канчалаган акчасы көптөрдү көрүп атам, дайынын таппай калган, балдары миллиондорду карматып койгон, баланы атаны ата дебей калган, энени эне дебей калган. Азыр көрдүңүздөр, бобу карылар үйүнө бардым, канча жолу, урматтуу бир тууган. 100дөгөн адамдар ошо карылар үйүндө жашайт. Барганымда ошонун 90% мусулмандар, урматтуу бир тууган. Качан биздин аталарыбыз согуштан кийин дагы ачарчылык болгондо, жерге нан таппай атканда дагы
karılar uyuna alıp barıp ırgıtkan emes. Oşol uçurda da karılar uyu boluptur. Oşol uçurda karılar uyuna kimler düşüp kalgan? Musulmandardın karasan soğuşta baldары ölüp taqdir hiç kimisi жоқ болып қалғандана мамлекет Тереvanын алып келіп қойған. Еш уақытта алып барып ыргытқан емес. Ошол жерде директори менен бир жолу барсам 300-төн ашык карылар үйүндө адамдар жашайт. Бечаралар, Кудай Таала бардыгыбыздан тиленели. Жаманда болсо үйүңдө, жаманда болсо балаңдын үйүндө жашаган, өз үйүңдө жашашты Кудай Таала насип кылсын. Биздин динибизге, биздин үрп адатыбызга ал туура келбеген нерсе, туура тагдыр болуп, балдарынын бардыгы кырылып жок болуп, ошондой тагдыр болуп калса мейли, бирок баласы барып туруп, бар болуп туруп, эч кимди ажерге түшүрбөсүн. Аны үчүн эмне керек? Аны үчүн бекем ыйман керек, урматтуу бир туугандар. Ушундай ыйман керек. Кудайдан кийинки сыйлай турган менин адамым бул ата энем дей турган нерсени ойлона ала турган балдар керек. Менин атам жаннаттын ушу борбордук эшиги, центральный эшиги менин атам, центральный эшиги менин апам деп ойлона ала турган. Буга кимдер ойлонот? Муну ыйман ойлондурат, урматтуу бир тууган, ыйман ойлондурат. Кудайдан корккондор ойлонот бул нерсени. Жөн эле адам, жөн эле бир бала ойлонуп калбайт. Динден алыс жашатып койчу, динден алыс жашатып койчу, ошол нерсени ойлор бекен. Ойлобойт, урматтуу бир тууган. Эртеден ошон үчүн динибизден айланалы. Бардыгыбыз сежде кылган учурларда Кудай Тааладан дуа кылалы. Эй Аллахым, балдарды бердиң, балдарымды менин көзүмдүн нуру кылып кой. Балдарымды көргөн сайын менин көзүм кубанып турсун деп дуа кылалы. Анан бардыгыбыз аракет кылалы бир туугандар. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاشْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ey Muhammed, sen paygambarımızga buyruk kılat. Paygambarımızga bolgon buyruk, ar bir paygambardın ümmetine buyruk. Paygambarga bolgon buyruk, bizge de bolgon buyruk bir tuğandar. Allah subhanahu wa ta'ala üy bülöңdün namazga buyru deyt, namaz okuğanga buyru, özüň da oşoga beken bol deyt. Bul degenim ne? Üýübüzdü namaz okutalı, din menen jaşatalı, kaçan din menen, iman menen tarbiyalaganda adam bu çekesin alıp barıp secdege koyot. Namazga baldarыбыз namaz okubay turgan bala bolup kalbasın bir tuğandar. Ar birimiz hareket kılalı. Günü tünü Allah subhanahu wa ta'ala balanı berdi mi? Eger sen tarbiyalı olup, sen adeptүү bolgon bolsoň imanın koşa beret bir tuğandar. Tarbiyasın koşa beret. Ata yene uşunu oylanalı. Günü tün baldarыбызga Kudayım baldarımdı imandуу kıl. Allah'ım bul dünyada jaratkan nimetlerden en uluğu iman nimeti. Men balama bolgon nimetlerden çoğun men balama bergim gelet. Kudayım sen jardam ber. Balamdı imandуу kıl. Denesin iman menen nurula, akılın iman menen nurula dep dua kılalı. Andan keyin urmattуу bir tuğan tarbiyalarına göңүл buralı. Karasaňızlar Allah subhanahu wa ta'ala üy bülöňdü namazga buyru, özüň da oşoga beken bol deyt. Bir tuğandar, biz namaz okubay turup balabızdı namaz okudu debeyle koyulu. Al nerselerden bardığı paydasız. Özübüz dindar bolboy turup, özübüz haramdan ar jerden çoğultup jep turup, balam halal jaşasın. Jo anı berbeyt. Allah subhanahu wa ta'ala saga aldanbayt bir tuğan. Kaçan özüň oşoga beken bolosun dinge. Özüň adal jeysiň dağı. Balana ey balam aram jebegin dep aytsaň oşo nerse tasirli bolot. Özüň zeketiňdi berip turup, balam zeket degende unutmagynyň bergini. Oşo tasirli bolot. Özüň mümkinçiligiň jetse ajılık kılıp turup anan balana ajılık dep ayt. Özüň tarbiyalı bolup turup anan balana anan tarbiya ayt deyt. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاشْتَبِرْ عَلَيْهَا. Üy bülöňdü namazga buyru, özüň da beken bol. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk vel aqibatu littaqwa. Senden biz rızkı surabaýbys. Biz saga rızkı berebiz. Eger akyrky akibet, bardyk nersenin akıbeti var. Bardyk nersenin bütüşü var bir tuğandar. Bul dünyada ömürdün da bütüşü var. Biyilik eken biyilik kresoňdun da gete turgan günü var. Baylığında büte turgan gün var. Başındağı nimattındağı büte turgan gün var. Büte turgan gün akibet bardığımızga gelet eken. Birok en negizki akibet kıyamatta. Bul takıvalar üçün bolot. Kudaydan korkkondor üçün bolot. Kudaydan korkkondor oşa Allah'ın razılığına jetet.
Kudaydan korkkanlar Allah subhanahu wa ta'ala nasip kılgan jannatta bolat. Urmatlı bir toğandar bardığımız Kudaydan korkup, Kudayımızga ibadat kılıp, üy bülönü baldarımız ajraşpasın, baldarımız bargan yerinde baktılığı bolsun dey turgan bolsok, baldarımızды жақшылап тарбияlaylı. Bizge kançalagan adamlar gelip atat bir toğandar. Bardığımız bilbalalı, jaş jigitler iyilap kelet. Qarayke, uşu aytıp koyasın, mem ne kılışım bilbey kaldım, mem ne oldu? Uşu üyümde gelinçegim menen, menin ayalım menen, atenem jaşay albay kaldı. Gelinçegim atenengden alыс bolabыз, başka çaşaybız dep çır salып atat, jol bolsa ajraşam dep atat. Bir eki bala var, oşa eki balаны kıy albay kaldım degen adam, mına bir juma gündö desem men kalp aytkan bolam, bir jumada bir ekini sözsüz jolukturam urmatlı bir toğan. Uşunday adamlarda aralap ketti. Bizden ata babalarыбызda kaçan uşunday bolçu ele. Mına bu atalarыбызdan surap görgülöçü. Uşulardın mına kempirleri, uşulardın baybiçeleri, apalarыбыз eç uakta ataң menen jaşabайм деген çıkkan emes bir toğandar alar. Ataڭa kızmat kılbayım, ataڭa çay berbeyim degen adam al jerdeçi 1% tüskön emes ilgeri. Ankeni tarbiya oşonday bolgan. Biz bolsa teskeri tarbiyalap, özübüz dinde jok, özübüz baldardı uşu bir gana akçаны oylop, bir gana baylıkты oylop, bargan jerinde uşunday bolup kalsa eken dep, artınan kızlarыбызды berебиz dagı, azır oğrular uşunday bolup atat. Kızlarыбызды jönötüp günde sotoy telefon degen mana balyalardı, uşunday balya nerselerge işletip kaldık bir toğandar. Günde kızların ardından 5 jolu süйлöşöt, biröөнүн başka biröөнүn üyünün avratına girip atat urmatlı bir toğandar. Anın üyünde emneken, sen kayneneň emne dedi, emne tamak jasayt eken, saga kanday mamile kıldı, oşentip oturup bakuş 18, 19, 20 jaşar emi çoňoýup emi akılına girip atkan kızdın başını aylantıp, anan ajraşууga ata-eneler sebep bolup atat bir toğandar. Bardığыбыз muну jakşı түшүnüp alalı. Oşon üçün bir toğan nike kıyıldıbı, bardık bu jerde jaş baldarda oturat. Bardığыбыз özübüzdün mildetibizdi bileli. Nike kıyılganга çeyin kız balanın mildeti, anın giygen giyimi, içken tamağı, tarbiyası, jaşagan jeri bul ata-enenin moynunda. Nike kıyılatko, nike gelip durup, uşu sen balançaga turmuşka çıkkanga makulsuңбу, sen balançаны alganga makulsuңбу dep gübölördün astında Allah'ını güböge tartım nike kıyıldıbı, oşo mildettin bardığı güyösüne жүктөлдü. Anan karındaşlarыбызга da gayrılarыбыз, bir tuğandarыбыз uşunu jakşı ugup alalı. Oşo nike kıyılgandan baştap oşo kızdın atası da güyösü da güyösü bolat bir toğandar. Oşo nerseni jakşı tutup, ar birimiz oşo mildetleribizdi, hukuklarыбызды bilgen uçurlarda anan jaşa baktılуулukka buyurulat. Bul nerse emnege baylanat eken, bul nerse barıp dinge baylanat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayal kişi 4 nersege karap üylönület deyt. 4 nersege karap ayaldın kolun sırap, kızdın kolun sırap üylönüşöt. Birincisi limaliha, anın mal dünyasına karap. İkincisi li hasabiha, anın ata tegine karap. Üçüncüsü li cemaliha, anın sululuğuna karap. Dördüncüsü li diniha, dinine karap deyt. Adamlarda uşunday nerse, birok en jakşısı dinine karagıla degen. Bir tuğandar bu jerde jaş baldar, balança jerde mis boluptur, balança jerde krasavitsa eken dep turup, eş dinine karabay üylönüp aldыңбы, ömür boyu oşo krasavitsa kul bolosun bir tuğanım. Uşunu eç esiңden çıgarbagın. Jalaң sululuğuna baylanıp turup üylөнгөн bolsoň, oşonun kulusun degen gep. Jalaң şu atetek uşunday eken, azır jaş baldardın orusu uşunday, özdörü jakşı niyet kılbay atat. Jakşı niyet kılgandy üýrenöli bir tuğan. Erkek kişi biröөнүн kolundan ümit kılbayt. Jaş baldardy jolukturup atam, uşintip niyet kılıp atşat. Men balança kızga üýlenip atam, baydın kızına, atası bay eken maga jardam beret. Üýlenölik jatıp, beşikten beli çıgalek jatıp, urmatlı bir tuğan biröөгө kor bolgonga niyet kılıp atat. Biröөнүн gözün karaganga niyet kılıp atat. Allah ta innamal a'malu binniyat deyt Peygamberimiz. Bardyk iş niyetke jaraşa bolat deyt. Jaş baldar, silerge kayırlarыбыз, bir tuğandar jaman niyet kılbaylı. Ömür boyu oşo ar kimdin kolun karap, kayınataңdan surap, oşolorgo jaldırap jaşap kalbagının oşontip niyet kılıp atıp. Bir tuğan rızkını Allah Taala beret.
Oşo senin bay kaynatаңды dağı Allah Taala jaratkan. Oşo bay kaynatına bayılıkты bergen de Allah Taala. Sen Allah'dan ümit kılgandı үйrön. Bir tuğra mes niyetlerdi kılbaylı. Bir tuğandar, gebirevler sululuğuna başkasına, tuğra bardığına karalsın. Karalganda bırak dinine özgöçölük verilsin. An üçün azırkı keste gebirevler tappay jüröt. Uşu dindar kız tavalbay jüröm, dinge jakın tavalbay jüröm dep. Göçöde kız degen toltura birok biz günölü bolbatabız. Mundan emne ateneler kızlarыбызды dindar kılıp tarbiyalay alбай atabыз bir tuğandar. Oşon üçün dinsiz bolup kalbatat. Göçöde jarımjılaŋaç, göçöde süйлögeni Amerikadan süylöйт. Süylöse giyimler süylöse brend degen bir bala çıkkan brendlerden süylöйт, akçadan süylöйт, maşinadan süylöйт. Anan mında akılını işletken baldar koymuğa kul bolboyun dep atat. Bir tuğandar bardığыбызda kız bar, bardığыбızda bala var. Üylörüzde meçitke gelip koyu emez. Uşu menle kutulup kalamoy namaz okup atam emez. Moynunda erkek kişinin moynunda. Kuday Taala erkek kişini emne üçün? Erkek kişi erkek bala törölgönde eki koy soyup akıйка kılıp atabız kolubuzdan gelgenler. Kız bala gelgende bir koy soy dep atat alımdarыбыз. Emne üçün? Erkek balanın mildeti köp. Allah Taala fizический da güç bergen. Allah Taala uşunday bir akıl bergen. Bir жерди başkarsa da erkek başkarsın. Erkek toktoo bolot dep atat gördüңүздөр. Birok biz gördüңүz başka namazыбызды bilebiz. Namazga gelip koyduk, istigfar kılıp koyduk. Munu verdik, kichine bay bolup kalganı sadaka berip koydum boldu kutulam dep oşo menen oylongondor bar. Bir tuğandar, eң birinci amanatыбыз namazdan keyinki amanat bizdin üylöbüz bir tuğandar. Baldarыбызды tarbiyalay albatabызбы? Balabыз Kuday dep atabı? Alımдар uşunday deyt ele. Kudayım menen uruk tukumumdu kıyamatga çeyin üzgültükke uçuratpa. Birok uruk tukumumdan bir da munafık, bir da kafir, bir da beti jok, bir da yüzü jok çıkarba dep dua kılat ele. Bir tuğandar yüzü joktor oşon üçün uşu koğumdan çıkıp atpayбы? Dinsiz bolgondor. Bardığыбыз bul nerseni jakşılap oylanalı. Uşunday bir kızdardı çıkaralı. Sahabalardın ayaldары uşunday deyt ele. Erteң menen kojoyunu üydön çıkıp baratkanda o kojoyun sen bizge halal tamak taap kelgeniň, жаңылып жазылып üýde baldarym açka dep haram aralaştırıp gelbegin. Biz açkaçılıkka çydayбыз, birok tozoktun otuna çıdabayбыз dep ilgerki sahabalardın ayaldары sahabalardy uşintip uzatat ele. Azır uşintip uzatkan ayal barбы bir tuğan? Bir eseptep görüp görörçü. Ar biriňer ayalı barlar ayaldarın göz aldyna alıp görsünçü. Azır uşunday bolup kaldı. Erkektin anın turuşu dele geregi jok bolup kaldı. Eptep senin akçaňdy alıp alat, sen hiç kim emessиň bolup kaldı. Jaşoolordu görüp atpayбызбы? Jaşooda bolgon praktikany aytyp atam. Kalp bolsa aytkıla urmattуу bir tuğan. Ayal, eje, siңdilerибиz, eje, karındaşlarыбыз tarınbasın. Aralarında uşunday din tutkandar da var. Birok köpçülügi orular uşunday boldu. Adamdın materialdık güçüne gana karap durup, jaşoo bul jamandyk alıp barat bir tuğandar. Sen baylığına karap mamile kılsaň, adamdardı tandap mamile kılsaň, bir günü Allah'dan jaza görösüň bir tuğan. Adamdı valakad karramna bani adam. Biz adam zatты, adam balasın keremetli kılıp jaratkanbız deyt. Adamdı Allah Taala adam kılıp jarattıbı, adamdık kasiyet üçün mamile kılgandy üýreneli. Eme urmattуу bir tuğan alımlarыбыздын uşunday sözleri var. Bardığыбыз bir uğup alalı. Bol jerde erkek kişiler oturat. Bir tuğandar üýde bereke bolsun. Üýde men kembagal bolup ar kimge kor bolup zar bolboyun desek, erkek kişi üýde jatpasın. Bu atalarыбызга okşop, geçine karı varıp baskany jaylap kalsa makul. Allah Taala karayt. Üýde invalid bolup kalsaň makul. Orup alıp töşökten jatpay kalsaň makul. Birok altı sanyň aman turup üýde jata berse, erkek kişi üýde jatıp uşundaylardy gördüm men. Geçkeçeyin televizor göröt. Azır uşo baş ayağı jok seriallar çıkkan. Bilesiňer Santa Barbara bir baleket Barbara degenler çıkkan bir al kıyamatga çeyin tügönbeyt, işenip koygula. Al kıyamatga çeyin görö beresin anı. Uşunday tügönbegen filmlerdi görüp, YouTube'tardy taňatkyça görüp, geçkeçeyin uktap, uşu agorotuna bir gürök alıp koybogon erkekler uşentip 30 yıl, 40 yıl ömrün ötkörgön erkekler var. Kaçan görseň adamlarga jaldyragan, kaçan görse kor bolgon, üýünde eki sındırımdan jok, üýüne eki kişi girip bir jırgap çayı çalbagan üýler emneden bolup atat? Berekesizlikti özübüz çakırıp atabız. Erkek kişi üýde jatpasın.
jatpaсын deydi alımdarыбыз. Erkek kişi hareket kılsın. Erkek kişi uyga jatpaсын dese keçkeçeyin bilyard oynap keçkeçeyin banyaga düşüp jüreber degen emes. Maksаттуу жүрүү, үйдөн чыгып максаттуу кетүү. Балдарыма рызкы табам, Кудайым адалдан иштейм, тачки түртөм, таксист болом, бирөөнүн туфлийин тазалайм, мындайгы грузчик болом, көчөгө чыгып алып, колубуздан келбесе, колубуздан келген нерселерди кылалы. Үйгө жатып алгандан көрө, көчөгө чыгып туруп адамдардын бакинкесин тазалаган Алла Тааланын астында миң эселеп жагымдуу иш, урматтуу бир тууган. Бардыгыбыз үйүбүздө береке болсун десек, эркек киши үйгө жатпайлы. Эркек киши кечинде барып түнөйлү, бир аз тамак ичкенде үй бүлөбүз менен бололу. Калган убактыларыбызды мечиттерибизге, жамааттарга келели, базарларга баралы, көчөлөрдө дыйканчылык кылалы, жаз айлары келди, стройкада иштейли, үйдө жатпайлы да. Ушул жерде Кыргызстанда туруп, стройкага баргандан арманданышат. Мен Россияны болгонун кыдырып чыктым. Чет мамлекеттерге барганыңызда ал жерде уй албайлы кыймылдап жүрөт, ал жерде эркелеткен атасы жок, эркелеткен таекеси жок, урматтуу бир тууган. Бирок ошону мекенибизде кылсак болот беле. Ошон үчүн эркек кишилер үйлөргө жатпайлы бир туугандар, үйлөргө жатпайлы. Экинчи нерсе, үйдө берекесиздикти чакыра турган дагы бир нерсе, бул аялдарга мына камералар тартылып, азыр канча бир адам көрсүн деп атабыз. Аялдарда уар иншалла. Аял киши үйгө башчы болом десе, эркектен талашып, кожоюнсуз бир нерсени кылам, мен үйдөгү вопросту мен решать этем, мен ушундай бардыгын чечем деп ушинтип жулунуп калганда аял, ошол үйдөн береке качат, урматтуу бир тууган. Аял киши аялсыңбы, туура үйүңдөгү ишиңди кыл, кожоюнуңа башы, эркек кишиден бир ступенька кылдый болуп кой, эч нерсе болбойт, урматтуу бир тууган. Мындан береке табасың, Аллага жакындайсың, үйүңдө береке болот, балдарыңдын бактысына себеп болосуң. Ошон үчүн эркек аял үй бүлөнү сактайлы десек, өз укуктарын жакшылап билсин. Анан урматтуу бир туугандар, бизде ушундай нерсе бар. Эч убакытта бир туугандар аялдарга зулумдук кылбайлы. Пайгамбарыбызды эгер ээчий турган болсок, пайгамбарыбызды мен сүйөм, пайгамбарды мен ээчийим десек, пайгамбарыбыз бир да жолу колун аялга көтөргөн эмес өмүрүндө, урматтуу бир тууган. Бул сүннөт, бул нерселер. Эгер ошол нерселерди кылалы, азыркы кезде бирөөнүн чырактай, мончоктой болгон кыздарын алып алып, кээ бир залымдар арака тоюп алып, ошентип туруп талкалап, башы көсүн жарып, өлүмгө чейин алып барып коюп аткандар бар. Кудайдан корколу, урматтуу бир туугандар. Бири-бирибизге жакшы мамиле кылалы. Ошо аялдарга да, эркектерге да айтарыбыз, эки жакта тең ошондой каталыктар болуп атабы, өзүбүздүн укуктарыбызды билип, каталыктарыбызды оңдойлу, ар бир үй бүлөдө ынтымак болсун. Кудайым эл жерибизге тынччылык берсин. Алла Таалам бир да кишинин баласы ажырашып, турмушу талкаланбасын. Алла Таалам баласынын ушундай кайгырганын, ушундай кыжаалатка батканын, кызынын кыжаалатка батканын бир да атага, бир да кийинеге көрсөтпөсүн. Алла Субханаху ва Таала дуаларыбызды кабыл кылып, эки дүнөнүн бактысын берсин.